Svetosavske proslave održane su i u srpskoj zajednici širom Mađarske. Tim povodom Varoš televizija ispratila je događaj u Budimpešti. Akademija je počela himnom Svetom Savi, a zatim je u ime organizatora predsjednica Samouprave Srba u Mađarskoj Vera Pejić-Cutor otvorila Svetosavsku akademiju u Budimpešti. Prisutnima se također obratio i Igor Mirović, predsjednik vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, a ovogodišnjoj akademiji su također prisustvovali i Ivan Todorov, ambasador Srbije u Budimpešti, kao i Ljubomir Aleksov, poslanik Srpske zajednice u Mađarskom parlamentu. I u nizu nijansi svetosti koju nas i danas obasjava Sveti Sava jeste i ona koja nas uči o sabornosti i slozi. To je večna svetost onog Svetog Save koji je mirio svoju zavađenu braću, učeći i njih i nas da budemo jedinstveni i da živimo u bratskoj slozi i ljubavi. I to ne samo među sobom, nego i sa svima drugima sa kojima se dodirujemo i plepićemo. I posebno ovde, u Mađarskoj, sa mađarskim narodom. Ovogodišnju Svetosavsku besedu održala je Gordana Jović-Stojkovski, predsjednica Srpske zajednice u Makedoniji. Tokom večeri uručene su i 2 nagrade. U ime Samouprave Srba u Mađarskoj uručena je Svetosavska nagrada, čiji je ovogodišnji laureat Jelena Vukajlović-Kraus iz Lovre. Nagrada Najdraži učitelj, koju od pre par godina dodeljuje Pedagoški i metodološki centar pri Samoupravi Srba u Mađarskoj, pripala je Mariji Lastić, dugogodišnjem prosvetnom radniku iz Budimpešte. Za ovogodišnji kulturni program Svetosavske akademije pobrinuli su se profesori i đaci Srpske škole u Batanji, kao i članovi Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Istog dana, nešto kasnije, priređen je i Svetosavski bal uz učešće estradnih umetnika iz Mađarske i Srbije.